Dobar dan svima, ja sam Easy Linguist, a ovo su kratke lekcije nemačkog jezika. Danas pričamo o brojevima. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 1000. 0, nichts. 0,2. Ein halb. Ein Drittel. Ein Viertel. Das Prozent. Das Prozentzeichen. 60%. Kada navodimo datum, upotrebit ćemo reč am plus broj, na koji dodajemo nastavke ten ili sten. Godine u nemačkom jeziku nisu redni brojevi i ostaju u originalu. Godinu možemo pročitati na dva načina. 1984 ili skraćeno 1984. Kada su brojevi u pitanju, uvek sve pišemo spojeno. Prelazimo na pitanje i odgovore. Wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt. Oder ich bin 23. Und wie alt bist du? Welche ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 345 667. Wann bist du geboren? Ich bin am 25. Oktober 1986 geboren. To je sve za ovu lekciju, pretplatite se na naš kanal, do sljedećeg viđenja, auf Wiederschauen! Created using Powtoon.